Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hinre tuli kishnong kibakin thop bat ka maupat trong peleng maharam sim ship haka saw tarik urisau arajara arpusau kidalai benya kendo yo CEM ke KHADC ba penyait sing sim haka bede ban kerpat ban pha byang yakini kishnong sha ka langrin constituency haka ni ka MDC election ka ban salong shen haba ajing kren ne kaliang kikat to kaningut kirang ba ki bawan benya kendo kilaong badai halor kani na kaliang kinong song snong jong ka maupat trong peleng Raiba, nong thmai, right dosau, mau lang ro, domsken rum, domsken bat mau shalia, ha kabakila kerpat ban wengno na mau senram, bada kadang district council kala de ban pediang. Kilo ong baka belingo apat kalong haga dorbar kabla dep na kaliang ka council ka klem pentrei kam nya ka bill kat ba ka executive committee ka terwa kala sya ka select committee bat kani ka peni ba ka select committee kala don bor namar ba ukli jong kani ka committee uday deputy CEM nu ba pensingai NCM bat nakadaru ka jingya tingko hima uba PNCM ulale don bor nakataka ha kabay ba kani ka mat nakaliang ginong ilam snong kilala banya kendo yo CM ban nakaliang jong uru ulakular ban shim khialing ba ka jingyalang ka ban sa penlong bat ki executive member ha ka ba an saya kren ha kitayo ban wan bat nakaliang ba penyaj ula pentip bah ubnai no pra kan don ka amendment na kabenta ka 6 schedule ha ka ba kan don ru ka jing penrung ni penmi thamai ki constituencies jong ki MDC kabamud naga arpu kundai syakalai pesanteli ki constituency bat kan don gajing kermen bagi AKA kin wan biang kumajulong bat banam sya penne hapo ke mau senram constituency yung CM gajing wan ya keduk jongi mentaka CEO CM na po di sponsor na kabenta ikam terbot MDC te nagaliang inyo tulig sinong at ini por ito lalay nilawan ban apil ba nagaliang jungingin so kwa syu banginang sa po maupnam konstitusi na manadu usnam araja kapsaw hadu menta nagaliang jungi kum kadorba sinong maupat ofleng nisno bakam don jumut ayero te nakatagadaw Dakumay kusur baro Andrew tulig sinong ngila ya pujing mo bangin lek ban pandiang sa sisen bangin wan no hakaran ko konstitusi langrin konstitusi ni sutunat si bone baga komite nang na po sa konsil kawan nanti po mau keluar ka la manjur dan ay no ha rani ko konstitusi kabang isu lang mo ingi kum kinong ilam sinong jong kamo patrong pleng bahadin kato kadeng i kikot patay kubor ba ya ka trong pleng bat mo patrong pleng la pensa no ha kamo ngam konstitusi tira kali ang jungi kum kinong ilam sinong juga sinong mo patrong pleng iwan bani tunduk mata kasi yo PM lo kata kenorin ba mangiru ngilakwa bangi legno biang haga rani ko konstitusi tingi soto na chi kadaye abang yo bandro matu PM ro pau nda ko tur ko baso kumen yo kata iwan tunduk jumi nda ko bawong mangan wat yo kilap pilimpi ba kuno ba yo piru en benhap siya karan ko konstitusi tinagaliang kador warsinong mo patrong pleng idap de sulong no mabalay ba deputy CM ubat yung kasi mo patrong pleng imad ba kami kaladay ka politik na kamentaga kam himas na kaya gading siya kakam election kam day manpendong siya politik doon sa himas ngangay skam ba ka committee jong ka district council nang lesya kumat karena penjanay karena penbahay ini kibal kuwa bangiru nilek na biyang siya karin ko conference kinakaliang jong nga tentang kumta bagi kerten senang pula banjar untuk teli senang ini oh ka
banang kong gede ke mau pai ke pleng ke ba ar ke rai ba ke ba lai gede ke nong kemai ke ba sau ke melong ro ke ba san ka dom chicken room ke ba san ka ke ban riu ka dom chicken Kaya daw ba na kanyang kiniki mo sa mga kaya daw. ito kumbang ong nadu menen nomor nadu ar ja kap sau hatu menta ni long isno long yoi nakapag daw na makabang ilag ba ni kundo MDC na do kapur ba PNCM ado ba Elvin menta ngalilay nga day president jongka unit jongka polling station problem tekan penjing beto orang karena katakan daw nila sokwa hiba nila kwa bang berhap no Ki lagi merah aku sensau dia naga dalam problem terus kita kuat bang lagi jam itu Kemudian kadang kaji perah kot kislah kan, nak kemudian. dari fair dari kita kan nomor ke APC ni haram suram KMLA ni haram itu ki matrikan development yang basenang ko iyo dapat sawat dari itu Kaya naman bagi tip kadon kita ka delimitation committee. Kadon ro ka din kusmo pa iba. Ato kata ka din so pa iba. Pensyon yang kung nakilang na bawon niya sa naman kadon ito pa. en ngila ada persul pa ba ngilimi pa ba ngilimi pa ba ban lay hamo ko ba dakas no ngilimi Ato nakalang council ka sim na ang binigay aji mo jo pi. Focus na daw. Kung balang man ta nakalang siya mo. Pagding siya ni yang ka terpaslau ang kajing menjur lang baro ndre tradisional nila kod yang iban net public hearing semokruan ti utahi kod semokruan baro nila yang terdekat nila pernah sohun berkebalango ketika om i rombam ni bahasa yang ini kamu pasang plan penet yang ha dram bar dikini gue na hai sila ha lembah ka dalam isun kunti syar langren konsi Ato piyok linam ka iga daw ka ba penlaw yang council bagan pa yang sa select committee. siya ka dalam isun kunti kala wanra siya ke isi long ta ban ke section yang tai kebelango pede ka isi ka klaim refer biang syaka select committee kapau ba sula alek don bor da menu badon te select committee kumbang tip ni tai ba ong ibu rong bam ni mar ni yang tai la cha le politik la cha le kunsuet tentang ha ya ka jingkwa ni pa ba nomor ka jing sisya ka pis ang tai ho di sekadon kam himasima by yang persya kalong di dispute area boy tambah kejing tebut kejing sya kemudian banyak kata lani langsung lang mar yo sekadon ka jintut lani kejing nong buat kejing nong jo jongi ki nong tai Hai oh, jangan keren nada. ka komiti na mau keluar kalau paang nepo district council penerima repo yang nepo district council o deputy CEM tang namar hikam 5 ulabat no dia kesinong mo pa plan lempat pa plan tena kaliang juri ni siyaw sanut namal bangi la kwa bandai no siya rani ko conference Andai hadin bangi lawan ya tentu UPM mentagsi idan ke jingkermen ba UPM kumala ong nadu mene bau ong ba ngin sa pasyang banwat ki lat ki lenti
la kumno bang kan hap ni pi ru sha rani ko